For years, they've stood in the shadow of a great sports team. Now it's their turn to compete in the wackiest and fluffiest championship ever. Er I klar? Kom så! Mascot Mania. 8 professional mascots are here to prove that they've got the right stuff. Selvfølgelig vinder jeg. Har du set de andre der? I dag er dagens tema hurtighed. Hvorfor er det vigtigt at være hurtig, når man er maskot? Så vinder man. Består af hurtighed, så jeg sidder bare lige og smågriner lidt hernede. They'll battle in challenges you've never seen before. Hvis jeg nu siger, at I skal røre ved nøgne mennesker, hvad siger I så? Vi skal nemlig lege fang en streaker. Er I klar? Nanook skal op og have fat i Theodors 29 sekunder. Det kan godt nås, det her. Nej! Det misser. These guys are real animals. Nanook kommer ind og får tredjepladsen, og dermed to. Styrt for Nanook. Paul van Gogh med det her. Det er en ulv, der har vundet sit heat, og her ligger... Tillykke med sejren! Yet one by one, these furry warriors will fall. Der går gongongen. De blev dunk. Kan ikke rigtig få køllen op fra start af her. Hvad sker der nu? Svante kaster sig frem. Who will walk home with their first ever title of country's best mascot? Jeg er nummer 1. En gang gul, altid gul. Mascot Mania. Wearing a silly costume just got serious. Hold dig ved jorden. For helvede.